Cái này tao mẹ bên ông có tao quay ở bên chờ còn chẳng giáo cũng khỏi cái này tao mẹ bên ông đi. Bấm máy hả nó vẫn nặng tí. Xuân đi là bàn cái đi phụ quân là chuông bên in mòn nặng chuông bó lại lưng trên hết phải rằng nói hàn ba yên rằng nặng tam chín đồng quấy cái mê má môn tồn là chúng bay ở với quanh chúng kéo tên lò po đại lấy Tê đâu đà cái phu quân khỏi những con mình qua lúc đã biết sao trà có những số minh tàn bay trong mình quân về cánh có chiếc sổ bao con chiếc bao đời chiếc sổ phép xuống ai năng ngày nào buồn xưa có thấy nào chiếc sổ phép xuống minh năng ưu kê mà đầu cho phép đầu thì đâu con phải định từ tôi cứ mơ bỏ đà nơi này mà anh đi đâu có bỏ đà nơi nơi cho trong bà đi đủ đúng phải cho con nhớ xuống mà thầy đu đà nhớ ô con tôi đi dậy xin qua bỏ đà nơi nơi đi chơi đà má bản năm đó vẫn đưa kim tàu em đi đi về đến mai nó chỉ chân kim tàu tơ tham ba cầu phơi đầy hương lì có đốt má trồng cứ đi bỏ đà nơi nơi thế này cho nên mình chân tê rồi cho nên điện mà từ đâu phải đi đường đi chẳng bao lần sống thích cô cần mưa phủ chẳng từ bên sống chu nà mà mưa phua từ đâu có lại mấy cho mà tiếng sống đủ nhau phải xuống sầu mày đây ta cần xin quá xin lên chứ không đủ tê tê xuống sầu mày đánh ta kìa tê rồi còn ba đủ chiếc tàu phải tin lửa có yếm chùa tê lo hòa tê ơi đà má xiềng chân đi tê đủ đà phải tê nuôi tốt trắng bàn lô nhá pin mẹ cái lần sân tê trắng nhớ tôi tìm mẹ cái tà ta đã còn tên ca tôi chỉ neo yếm sinh nên là phải chờ yếm cho nên em cái sống đủ đà tìm câu má cho thế thì trên đế tên còn 30 chẳng chưa mười chân đơn chẳng chưa bên nào anh ba cái mấy bà ông ý chúng tầm cứ rằng ai ôm lòng đó với mắt tòng cái lò hoa có chơi đà má xiềng tê đó trên to pin ông cầm nằm mà có đến đỉnh má trên đi nó ảo cái nhà thuyền là chuyến chứa cắn tàu kinh liền xe ba chầu thì nó không nhớ mua mày thuyền có mấy mấy đôi tay chẳng đâu tờ có đông trong đồng tới mưa bàn này nắng tiền nó biết cái lý phanh tiền có đại kính mình có chân kính thường đổ tay trên mình tiền có đại kính cháy mình có phải có chân kính thường bóng ma cái lư đàวันนี้ว่าcó chơi đà nó là những xiềng chân đi bên Hà Nội ba
วนสุดด้านโน้นจะเป็นกูปันตีถึงเต็มหูไปมีเสียงด้านไปจะเป็นเลยใช้เลยเต็มเลยเราที่มันมีที่เราไปเราก็พอได้ไม่เอ็มไม่ด้านไปเรามีที่เลยใช้เลยไปเลยจะมีที่เราเสียที่ถึงเลยปวดแล้วยิ่งบริสุทธิ์แต่เราพอได้ไม่เอ็มก็มาผู้คนด่าก็ยินเอ๋ยแข่งน้องมาบนจุ่มต่ำกินเครื่องหนึ่งคงเจอแข่งขอพอย่างกินหนึ่งจริงก็จีมีต้นได้เสียคงจริงไม่รอถ้ามายินมวนหนึ่งควรดูโตจักเจ้าในมันยอมนี่สิไม่ไม่รอยินเจ้าหนึ่งคงเจอแข่งขอจักเจ้าอันใดมันยังนนฟ้าดนปลายดินส่งชุดเอาที่นั่นเอปอราเลยเมื่กูมึงไปเข้ากูนี่เราปอราใครเหนื่อยเลยก็ขับเดินดาก็มาเจอเราถ้ามาตัวไปไหนเราจะใจรำตั้งไปหน้าตัวที่เราสอดังเขาเหนื่อยหายคนนี้พอได้เมื่อเห็นมือที่ได้ยินทำไมเป็นน้องให้นอกใจทุกคนแล้วเอ็ดรู้เป็นนักบาลกันไม่ได้ปีได้น้องได้ดูได้ดานหัวโตสายมาเป็นเจ้าเชื่อขึ้นมาจนเขาใหญ่แท้มาไอ้ยินทำไมเป็นน้องให้ซึ่งของอาจจะโตก็มีเสียงเสียงเลยก็มาใส่เกลือมือนี่จะต้องจอบมือเศร้าอิจำต้องกับยังโน้ตเสียงมาไอ้ยินทำไมเป็นน้องให้ของอาจจะมีเสียงเชื่อเกิดตอนนี้ก็มาตลอดหนึ่งขาเบอร์ไอ้ยินทำไมเป็นน้องฟันเอาฟันเต่ากับตัวป้ากับเอาคนเสียงเสียงเสียงเบอร์เสียงเสียงหมอไม่คนเอาไปที่มาอีนี่จะสั่งมันดีได้ก็จะมีเป็นไปกล้าเขาได้ราคาดีเงินตั้มมาถึงเมาเขานำมาถึงมาตรงไอ้เอ็มหลังก็ดองก็ได้แล้วตอนนี้ป่าตะเมาเรียนดูเต่าโดยใหญ่สุดเขาได้เอ็มพ่อแม่พี่น้องเนื้อไปดังเรียนดูเกิดเรียนดูปัจจุบันไปดังเรียนงานเกิดเรียนงานถูกไอ้เจ้าไอ้นุ่งไปสาวชื่อไหนเคยสาวชื่อไหนซิงแอมซีเอาไปกินหน้าเอ็มพ่อแม่พี่น้องเนื้อ